Mbia muno ina chaiga ngomurai deputy governor ya Nyamira no muchumbo mukuru bwa Rogongoro koremia abantu baito ikiere accident yakorekanite Chabera yairita abantu anga 10 abuna abutai abantu abake turaikaranse nyumba ng'abarai ntuite koremia abantu ba mintonga makuri na makoro lakini nabo tokolemania nende koranga mokongu kibabwate turabakonye esoko ini mebire yikiere this is a very costly event lakini ajiranga ko bara pledge my assistance ndanyare kuru ese family age igoe na chama bina ko na Idris Jonespi I think no nenseme mucho yo montigaleti erinde bomanye kongi ni fomu nga ngintu kitoranyara kubakonya kuruwe county na kuruwe se personal nge contribution ya biyamo